U okviru svojih aktivnosti Kulturno-informativni centar Srba u Republici Makedoniji Spona nedavno je izdao prvi broj glasnika slova koji je pre svega namenjen čitaocima školskog uzrasta. Ideja je postojala samim formiranjem naše organizacije, ali nismo im bili u mogućnosti, pre svega finansijskim, da sprovedemo ovu aktivnost, tako da je glasnik startovao početkom školske godine, što je bila naša želja, potpomognut Ministarstvom kulture Republike Srbije. Bili smo i pritešnjeni vremenom, ali smo htjeli, želja nam je bila da početkom školske godine startuje, znači ovaj bilten ili glasnik. On se sastoji od 12 stanica, znači malo je ograničen prostorom. Ciljnu grupu još nismo fokusirali, znači startovali smo entuzijazmom i velikom željom. Nadamo se saradnju, znači svih ljudi, pa i dece iz škola gdje se nastava odvija na srpskom jeziku, kako bi zaživjeli jednu aktivnost, a njih obradovali svakog mjeseca s nekom novom temom, s nekom novom pričom. To će svakako biti mogućnost i za samu decu da pokažu svoje neke radove, svoj talenat, svoje ideje i svoje sposobnosti. Znači, želja nam je bila da pokrenemo i pitanje, znači alarmantno pitanje srpskog jezika koji je zaista pred gašenjem. Taj pesimizam koji prevladava kod svakog Srbina koji se dotakne ove teme je zaista teško prevazići i prekinuti takav jedan stav. Osim ovog glasnika, koje su aktivnosti koje biste mogli da najavite? Pa u planu nam je da u prelazu Vlajko, znači u Skoplju, otvorimo besplatnu biblioteku za srpski jezik. Normalno naći će se i knjige na makedonskom jeziku, ali mi je to samo u planu, ne znam kad će se to realizovati. Fokusirat ćemo se znači na sljedeći broj, na oplemenjivanju sadržaja časopisa. Morat će se tu uložiti dosta truda, ne bi li se ukomponovao sadržaj i fokusiranje na aktualne probleme koje se tiču srpskog življa u Republici Makedoniji. U nameri da bar malo pomognu u približavanju pre svega kulturnih i prosvetnih vrednosti širim krugovima društva, u Sponi se nadaju uspešnoj saradnji pre svega sa nastavnicima i učenicima koji prate nastavu na srpskom jeziku. Svakako to bi nas radovalo. Kažem, možda bi nam isključivo ciljna grupa bila ta deca i nadamo se saradnji, nadamo se uspjehu i boljitku njihovog angažovanja i radosti što će ovaj časopis, odnosno bilten, zaživjeti. Svakako se nadamo znači saradnji i uspjehu, čak i oplemenjivanju i povećanju broja stanica. Realizaciju ovog projekta pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.